Türkiye'deki depremde 11 il tahrip oldu. Bu tahribat sırasında ilk harekete geçen ve ilk yardımı sağlayan ekip Kırgız kardeşlerimizdi. Bir tuganlığın en iyi göstergesini yaptılar. Biraz önce Sayın Bakanıma da ifade ettim. Türkiye'de herkesin gözünü yaşartan hamile bir kadının kurtarılmasını gerçekleştirdiler. Çok kıymetli hizmetler verdiler. Sayın Cumhurbaşkanımız Sadır Beyefendi başta olmak üzere, Sayın Bakanım, Kırgız kardeşlerimizin hepsi aynı acıyı hissettiler. Biz iki ülkenin kurumu olarak, Manas ailesi olarak bununla gurur duyduk. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бүт кыргыз элин сыймыкка бөлөгөн ошол мезгилде ушундай оор шартта барып бордош түрк элине жанына жөлөк таяк болгон куткаруу командасынын мүчөлөрү. Сиздерди университеттин ошол залында ушул жыйында көргөнүмө кубанып турам. Бүгүнкү биздин келген дагы себеби биз эң негизгиси сиздер менен биргелешип ишти алып баруу боюнча ошондой максатта биз келдик. Мындай тааныштыра кете турган болсом, оң тарапта дагы, сол тарапта дагы биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери баары ушу Туркияга барып катышып келди. Бирок сол жактагы отурган балдардын айырмасы, булар эң куткаруучулардын башында болуп, башынан аягына чейин иштеп келген балдар болду.